Horas Pak. Horas agak. Jadi ajari hamba tongon nah ado carane menakut pakon membahin pertandingan on. Benar mo pertandingan. Ay lalapit baru do, ibo toko. Ay lalapit baru do, ibo toko. Asibahat si malungun na kota-kota na dit marjabatan. Torasan. Alani biar halak mahal pertandingan ni sing nasanggup. Sinong nasanggup. Eta mga loporu lawe marsita bio daun. Kita kembali bersama dalam program Orang Kampung. Seperti biasa, kita menjelajah dan belajar kekayaan Nusantara. Kali ini, kita mau belajar menakut pertandingan. Nah, kalau di Simalungun itu, ketika kita mau menikah, sama seperti kebanyakan suku-suku lain, ada yang disebut dengan mahar. Nah, di Simalungun namanya pertandingan. Tapi uang mahar ini tidak boleh kita serahkan begitu saja kepada pihak keluarga perempuan. Ada serangkaian cara membungkus dan menyerahkan nantinya. Bagaimana cara mengikat atau membungkus pertandingan itu, kita belajar sama-sama. Oke, kita akan belajar bersama dengan Bapak Pakiman Sinaga, Bapak saya sendiri. Ya, jadi dia mau ngajarin saya bagaimana caranya nanti mengikat dan menyerahkan mahar ini kepada pihak keluarga perempuan. Pasal pertandingan onma, anggo bani suku-suku nalegan Indonesia kan dong isobut mahar. Ya, tentu si Malungun pe anggo lo marhajaguan kita, dong tong mahar teh. Mana isobut kita pertandingan? Pertandingan ya. Anggo bani nalegan memang isobut mahar. Anggo pertandingan bodoh terjemahkan dong hampir sama bani mahar, tapi lagpas oke. Halanan ko mahar boy hatokon kira soman bolini beruon. Sementara anggo si Malungun lang ijual beruni. Cuman anggo dong hampir sama nakan marai oni sobut pertandingan. Utang adat duguran nyai. Ana perlu bani perdalanan adat kalau jadi pergunakan on. Jadi sing bolini boru. Jadi memang lebih tinggi do nilai ini naboru anggo bani si Malungun lang ijual beruni. Jadi tutu perbagal par etek ni pertandingan on moli. Ado biasa ni na mendasari. Ini tak anggo dokter ya mendingan bugal. Tak dong standar-standar nih dalam sekolah, tamat SD. Sabutul nih terlalu kerdil doang godong deba berpikir sonai. Sementara nyom bahon tini siol marhajaguan pesadia halani dos yang sedia rat marsi haurongan do. Seng halani dong nokan halani iya na boruan dokter bagi pelang merosiap begal pertandingan sabutul nih lah. Anggo ban si Malungun asli ini na perlu biaya-biaya hubani utang adat do sabutul nih. Artinya untuk tulang-tulang, untuk anak baru jadu, untuk harga itu tuh. Jadi dalam rangka mengikat kekeluargaan bani pihak perburuan sabutul ini ketika ibadah holi pesta adat nih. Jon matar tidak kegaduhan. Berarti tutu ini sing hamba ni derajat sosial atau derajat kekayaan ni pihak perburuan perbagal paretek ni pertandingan. Sintong biasa ni anggo bani si Malungun anggo demma dong dos rihani sadagarama pokoknya anak baru idarati tajabu ma pasapa non martupuma rumah ni perboru debai jon na isahabi anggo sosok Maria isahabi mahoma sadiha jumlah ni pertandingan ujaha anggo demma holi maralok ma jon mendoskon pertandingan non tapi lang yung doskon sa nintuman. Halani yung palas ko noon manungan patun pipak aja hormat. Sa bahan-bahan noon paholi manungan berbentuk sombah do. Sedong do istilah atau namardemban huli atau panakut ni ko huli tetap do dalam posisi sombah hormat. Artinya sing boy gizang ni huru diri Lang boy gizang ni huru. Iya, jadi paturang hamba tongon ahaman si Pasir Sironta nalaho menakut pertandingan on. Dong dah kana mizon bulung. Ay bulung aha don. Iya.
On masada bulung panakus ni depan gunringan. Goran non marbulung tan. Bulung taruh. Ya. Bulungnya hon. On sonaru bulung ni bagot anak-anak. Aja somani mangonon dolang adong bulung nalegan. Iya, baru on dong hapur tene. Ya, angko dong hapurin holi pamasukon ini tampelukon maholiin. Oh, Pamasuk ko bali demban nai gunring no kanai. atau di Mardenban tene. Ya. Baru dong omani on gotong. On pakai on dong. On gotong koli on ma pamukus akhir. Angko dong siap ganu panai. Bukus mau na pamukus akhir. Anjay satu pudin sembah do maholi tomo. Sonon maholi yon doskon. Bani hasuton bolonai. Bani panorang na maralop koli. Masih on iban pambukus. On matandani harga ni gurwai. Mahkota ni gotong ni bapa ni dalayon doon. Ay meseng gogotongan oleh kuda siap horja ijalahot on man mutabuson doon. Mangmulak doon bani hasutan parat. Tutu mana buson on dah kira-kira usai. Mardenban tong mardoti deh. Martin doon. Ang kulang siya ni berhalakan. Oke. Ya. Baru dong usai dah kanami doon sigor singon. Iya. On magorani boras binorna. Anjaha boras binorna on berlaku hanya untuk pertandingan. Ulang lagi dong gay pakai. Jadi nah sigor singin di bayi. Gersingon ibain kuning. Tapi ini warnai mon marten ni kuning. Kira-kira ibain gorsingin pakai huning adong do filosofi ini atau pasti Ah. ngasih dah hasil. Ang guau mangidah, ang istilah sonari, asiban tor, ase steril haganupan, mago ganup segala kuman-kuman pohon kotoran, na bagason. Jadi dong pe nalegan On, pining. Ang go piningon, dong da pining na ni batis, anja dong pining na hibul. Cara ni mambayan pining hundulon, dipotong mapit bonan yon. Iya, dopai, ikupas, 4 kali mangupas, marsusuhi maholyai, walu. Ase piningon namin, ulang sopat mama betu, mananatengan sa sedar kupasong. ang go dama trust tu ya so mamindat me. Ya, mintat. Andalang boy taridah marsusuhi mo dia. Jadi sadia mabilangan nyon ang go pining hundulon. 12. Jadi ini namanya pining hundul. Jadi katanya disebut pining hundul karena ini Bisa dulu. bagian bawahnya bisa membuat pining ini duduk begini. Kemudian ini ada 8 sisi yang setiap sisinya harus ada sudut-sudutnya. Jadi nggak boleh dikupas sampai ke bagian tengah pining ini. Anggo dong siap pining hundul, On pining nani batis. pining batis. Ya. Bahat ni sadia mau pining batis on. Ang goyin lang pala maratongan tapi tersanangging. Nah kalau kawan-kawan nggak tahu apa itu sandangging karena anak-anak Simalungun juga udah banyak yang nggak ngerti apa itu sandangging. Sandangging itu kira-kira segini. Nah ada juga sanggomak. Sanggomak itu kalau kita menggenggam. Jadi lebih banyak sandangging lah ya karena menampung sesuatu dengan tangan. Itu namanya sandangging. Dan banon idah kanami dong duna sakut. Dong duna Iya. On tolumasam nahinan bilangan jumlahnya. Anggo sama-sama paruma, istilah sabari paruman ini, atau hono masonara kat delata, onom lepitan do oniban, salepitan, onom lambar, onom lambar, onom lepitan. Onom Anggo lepitan. sama-sama paruma. sama-sama paruma. Jadi gue bangsawan nih ya, walu lopit, Salopit, tiga lopit walu lambar. Anggo baru ni raja. Nania Lopon. Nanya lepon, permaisuri. Om 12. 12 lopit. 12 lepit,
yang jasa lepitan 10 Aku sonarion kan sih kan raja deh. Iya betul. Cenong kasta-kasta behoma, cenong rakyat jelata be, cenong rakyat hormat baganupan dibain ma tingkat bangsawan sama-sama derajat ma dibuat ma nawaluhon. Ame sejaja personari walu lepitan ma. Walu. Jadi orang pelepat lambar. Jadi ang buon na sonarion na persiapkan hitawan na walu ay mo. Nawaluhay mo. Sa lepitan niya walu, lagi etong de. Ay magano pa no. Maningon martapuk dito ni. Manang martapuk magi. Alani tapuk pe patuduk ko sombah-sombah do matongin. Ima tangan ni oli. Dok ay Ikat bani bulung burung tarukon no kana. marbulung tarukin. O jadi ba ni bagian ujungon do ipatapte holi Iya. demban nun. Tutuan pe dong do aturan ni tene. Maningon sonon do. Yes. Siratahan nyapit darat ko ni. Iya. Jangan saya jajar bani urip nanti ujung. Tapos naman ang kudar. Alani, ang karek sa holyo ni luluan, ngonon boy atongon, lepitan ni, tiga lepit. Di, terpas. Lepas sa lepitan pa, Mr. Boy atong, pas lo bilangan ni, bilang, lama lang ijala holi. Panurakon magoran. Ya, oni ikat mon bani bonang manalu. Gue karton pembantu dan langgar action. Masih menunggu bonang manalu, gue warna na lebih bermakna bagi si malungun, aima si lopak, si gerger pakon di sibirong. Igoronon bonang manalu si ipadobu do. Ang lapi ipadobu bonang dogona berani. Masih bonang manalu goran. Bonang manaluhon kuasa-kuasa ni hagolakon. Amase, on galupa non, isakut ba non, ase aman. Tentu artinya dari pertandingan aman ba dari segi medis, aman sama dari segi Mistis. mistis. Iya. Iya. Jadi cara ni manak tutompe, tongdo, ya kudun sombah ni. Maguran ni kudun sombah, mardumi tonga. Pudun sombah mardumu itonga. Halo. Mardumi tonga hesoni. Hamen Ipamasok ma hapuronokan tapi tambelungkon on maguran ni tambelungay isilipkan mahubagason ipamasok ma hapurni ya ay hapur na tempulung ko do may bagas on maholi hapur ni sedang ko do malamat puran hapur ni tondongay. Jadi bahan yang berikutnya adalah demban gunringan. Jadi demban gunringan ini adalah sirih yang terdiri dari 8 ikatan, di mana masing-masing ikatan itu terdiri dari 8 lembar demban. Terus di tengah-tengahnya diselipin hapur na hitam belungkon. Kemudian dibungkus pakai bulung taruk, yaitu tadi dari daun aren. Kemudian diikat dengan bonang manalu dan akhirnya diikat dengan pudun sombah. Nah, kemudian
ketika kita mengelilingkan Bonang Manolu ini 2 kali tidak boleh saling menimpa. Demban Gundringan. Ya, dop ay dong idah kanami izon doon. Ya, gambir. Tapi Semua semua gambir. pasangan ni hapur nok kanai. Ang kumadpuran. Tapi sing sungon na somal idah kanami model ni gambiro. Gambir doon. Lima gorang gambir adat. 2. Dua. Zaman mun dua ada sapasang. Oke, yang berikutnya adalah gambir adat. Namang yun ahaw sih. Indung ni huning. Indung ni huningon, ang goon no kanaganuban at tup ni namar demban. Halo. Indung ni huningin beda. So nari do indung ni huning gorang ni. Memang ada. Tapi kalau mereka masuk kalau dia pertandingan naik, sing indung ni huning gorang ni be omas ni. Jadi yang berikutnya kita punya indung ni huning. On kapas. Tapi ang gudong may bagasah nila kapas bugaran ni gabi bunga mah. Ase secara filosofi ini ase marbunga holi perkawinan ni sadea permataga ni sadea anjaha marbunga hamage horja ni sadea. Aima filosofi ini aima tonggonion. Yang berikutnya kita punya bunga yang disimbolkan melalui kapas. Jadi di dalam pertandingan itu nanti ada bunga pakai kapas ini. Namang yut useh. Adog sambilu geran ng balibulu. Sambilu beda, sambilu ni guna. Artinya mengharapkan maritohon ni nama Raja Buana sadea kodas dapatan danak anja sambilon moholi mamotong Tali pusok. tali pusok ni. Totoo ko sunari misalnya sing dapat kita bisa bilu. Hala ni ya sing bere mungkin steril pangap ni halak ang bersambilu. Iya. Boleh getikon ito. Pisau lipatit pe bodo. Tapi sambilu matong goran ni. Tapi sambilu matang geran ni. Namang yut ahamaw siya. Belum tinapakon mah. Sadon hapitoru ibagas balbahul no kanay. Sing belum tinapak begeran yang kudu meja tapi ape-ape. Ala ni man marape juga ni kan prakatay bagason. Atuan mo lipartolo tene. Eh mapatoru. Sada magabi ape-ape. Sada holi panutup. Oke, berarti Ya. belum tinapak. Iya. Dok ay, dong idak ka namin sin coin. Anggo koinon on ma ako sa paripera ibagas dua. Supaya dong ijon demban. Iya, tadi mo ka na ito. Iya. On demban on sa pasang, demban passing koran ni. On ma demban sompak ko demban tantanganan ko ni super bolo na kay maon. Tapi masuk dong bagas. Di pa masuk ko bagas, Masih tawan di ban passing goran ni. hala ni sa ngiyat tupi. O passing memang Ya, yun. passing. 2 lambar di ban passing. Iya. Dong idak ka namin tading 2 nari duitin. On binahaw siya. On sa betul ni rahasia doon, ulang pala mo sa pasudon. Bayan nonon, bani ujung ni gotang makanari ko si sakut. Hatahonon may manisay anak berjabu na mambukawan holi. Igoran ngon kunci ni. Aseng gulang doon hindi ada anak berjabu. Lalu maringgot-inggot kita buka. Pakulasong ibo sa mabuka. Tapos sa iwa na mambuka. Ate naman orihi. HP naman ang goryondo. Jadi bilangan nin somal ni. Bilangan yon, bilangan adat matong. Nagusapariay. Ang gulangan ng rupiah. Sa 12 rupiah. Bilangan adat. Usapari kan. Bahati mo ng rupiah. Ay na udah bilangan ada ton. Ay tiga ada bilangan ada. Ang bilangan adat ba ni si Malungon? 6, 12, 24. Kelipatan ni onom natin. Iya. Pertandingan natin dok kada ito kami dengan bilangan adat tuh mah. Iya. Manong bilangan adat do. Puri 100 juta pelang boyay. 100 juta. Ano siya somal do. Kita bahyo ng rigunari. Jadi 100 juta 6.000. Iya. Artinya berarti bilangan adat baton kelipatan onom Iya. atau ihurni onom. 6. Berarti sunay do mani persoalan no kanay kusyay. Kusyay. Ay do sa dungo siya na para 10.000 ano. Iya. Kasi 12.000. Asa 12.000. Kasi bilangan Adat bilangan nagok pasti ni. bilangan dagok. Iya. Ang gudomon, idadat anak mo sa buhay holi.
mitor kantungi dah saon lang go to hasutan bolo no. Songon Anggo sisip na ay la. iya, songon sisip ten. Alo, siyempre sa paridong lugar di sisip. Halani sa non. Anggo lang dongon. Anggo sanara pagisokan naira. Anggo lang dongon. Salah lah. Otik panakut at pagguting bani bulungay at debanahira persusut. Salah ni gitu bisuse. Manung magpiring do mana bisay marduit. Bukan luar dotong aja nih. Buat kali dong. Dia motor Iya. iban. Iya. Halanya gua nak berjabu, anggo salahnya nak berjabu, memang senyum dos kena hululuan. Iya, dia penentu nih. Ya, iya penentu. Depai dong use duit nih tene, ono kan Ono kan, duit pertandingan aja mau. duit pertandingan jumlahnya sesuai dengan sahapan bani napajabu persahapan. Masih bukusan tayo nih mo. Ya, masih kusentai. Bal pahulok na naik panipanan dasatak memang husadi ba. Huzon na ka mas. Ganuban on. Ganubanon. Jabal bahulo somalni, golomaya do pasmon. Iya, berarti dumaling kapag ganiban ni bahan-bahan. Ya. Depai nama persusun ni dek kita hugas. Iya, sonari susunita mahu bani bal bahulon. Perlu BP masuk apa ini ang kono kani goronon buluk tinapak. Do mo bani kegunaan ni jadi apa magoran ni. Dopai ipamasuk ma boras binorna. Lanjut nih. Ya. Selanjutnya dempat passing, dempat sayur. Tong iban berhadap-hadapan, toru. Pining nasan nanggingon ma, pining batis. Dopai pining hundul. Sada 2 tolu 4 5 ya 12. Dopai bunga. Dopai Omas nih. gambir adat. Dopai omasni. Dopai sambilu. Siapa yuse barma demban gundringan. Dopai pirakni 2. Adong HP hata dengan nekan timbaho ni. Timbaho matin. Dopai ipa masuk ma Duit pertandingan on. duit pertandingan nadop ibu pakatihan ama 240 juta. Ang gunay dah cara ni pamasukan on. Gabi pendukung dah sa pertandingan on. Justru on na utama. Ama kan bani nilai-nilai pertandingan on. Arti ni ngo batas si malungun cara ni mangondos konon do na pon Iya. marimbang ahana yung dos. Ahane on doskon. Oke. Depai itutup ma iya. Tutup ma bani bulung tinapak. Sonari ibu kusma use bani gotong. Jadi di ban ma susu ini gotongon sada hapik diri. Semitoru rakoli mangikat. Pasi ban may tonga. Depai itarik mau senapi sambilow huholang-kolang ni sudut na ikanan. Tapi ulang lupa na tarik perlu benapik diri ni bantong jari-jari ini seorang koli panusukan penguncian bani naparpudi. Depai
Ni tarik mau teh sudut na ilo diri. Hu arah siamun. Tapi ulang lupa on gatira mago mangihut asay tarik tongon ban hulobe jadi sudut na parpudion on na pangucini ipamasok mau bani lubang na susuhin na pertama na ibig kita zari-zarita. Ya. Ya, jadi siap. Kita mau pudun sombah. Pudun sombah nih, yakat pematas aganupan. Pilih kita ijasi ganjangan, aima mamudun pasadahon aganupan. Anjaha ulang kumani rapat tuhutoruh. Asisingnya sidahan ulang kumani ma atas tu pamasuk ke tengah. Jadi tonggor kita ma posisi ini na dos gue si pendekan on masongon sembah-sembah ni hulobi. Jadi na perpudion na duon pilih kita mau sisi ganjangan izon ma bik kita usah kunci ini ay ma ringgit sapari son kunci ni holi si bukan ni anak berzabu somalnyon bilangan adat betong anggoni ben hanami 12.000 ya. Masih apa biang diuntoskon, boleh untoskon, bari tontongai sonon ma posisi ini menurutkan. Oke? Oke, akhirnya kita selesai belajar membuat pertandingan dan aku sudah berhasil. Tinggal cari calonnya. Tunggu kita di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya kita lebih semangat lagi melengkapi konten-konten yang lain tentang kekayaan Nusantara. See you.